turabasuhuje none ahangaha mu mujyi wa Kigali hari inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda, inkuru ishenguye imitima y'abantu benshi kuko muri iki gihe turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Hari inkuru ikomeye cyane, inkuru ibaye ariko y'ibintu biteye ubwoba, aho umugore atemwe mu mutwe azizwa ubwoko, ibintu bigawe n'abantu benshi, ibintu abantu benshi bamaganye, ibintu bidakwiye kuko kubona turi mu cyumweru cyo kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, umuntu agakora ikintu nk'iki ngiki, ni ibintu mu by'ukuri bitumye imitima ya benshi yongera gukomereka, ni ibintu bitumye imitima ya benshi yongera kwibuka bya bihe. Ku mbuga nkoranyambaga rero hakwirakwiye ifoto y'umugore uri mu myaka iri hejuru ya 40 wakomeretse cyane mu mutwe. Amakuru rero akaba avuga ko yatemewe mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Ubu rero abakekwaho ubugizi bwa nabi nk'uko ikinyamakuru Umuseke kibitangaza bakaba bamaze gufatwa. Umukobwa uriya mugore abereye nyina wabo yumvikana muri video yifashe anenga cyane uwatemye umubyeyi we. Mu magambo ye ati mureke ibintu nka biriya bya jenoside, iriya ni imitekerereze y'ubucucu, biriya ni ibintu birimo ubujiji bwinshi, gushaka kwica umuntu gusa ngo nuko ari umututsi. Byongeye muri ibi bihe bikomeye, aho kumufata mu mugongo urashaka kumushengura birenze. Muri iyo video uriya mukobwa avuga ko umubyeyi we yatemwe mu ijoro ryakeye akajyanwa kwa muganga akaba yagaruye ubuzima. Urebye ifoto yatemwe mu musaya w'iburyo, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bidasanzwe, yavuye amaraso menshi, ni ibintu biteye agahinda cyane. Uyu mukobwa rero akomeza avuga ati ntibyakozwe n'umuntu mukuru wakoze jenoside, ahubwo byakozwe n'umuntu ungana natwe. Byumvikane yuko byakozwe n'umuntu ukiri mutoya, umuntu w'urubyiruko, umuntu ugifite imyaka mikeya. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane. Ku mbuga nkoranyambaga rero, haba kuri WhatsApp, haba kuri Twitter, abakoresha izi mbuga nkoranyambaga bakomeje kunenga cyane wakoze biriya, ndetse basaba ko ubutabera bukora akazi kabwo. Hamwe witwa Mustafa Kido wavuze ati seriously ibi bishoboka gute muri 2021 kandi bikozwe n'urubyiruko, bigakorerwa uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tumenyetso twinshi cyane two gushengurwa n'ibi bintu. Undi witwa Bernarde ati gusa ndasaba ribo kubakurikirana. Gusa Mustafa nabazaga niba babikoze kubera ivangura ribaye ari ryo byaba biteye isoni n'agahinda, gusa niba atari byo nabwo bahanwe, ariko unoze imyandikire. Ni ibintu mu by'ukuri abantu bose banenze, baravuga bati ibintu bishinguye umutima, bati Mana dufashe ushyigikira ubutabera, akarengane ugaci iwacu, Mana duhe koroherana. Ku ruhande rero rw'inzego z'umutekano, abantu benshi bagiye bagaragaza nka polisi y'igihugu na RIB bagaragaje nimero uwo muntu yabahamagaraho. Gusa ariko rero amakuru ahari nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuseke, nuko hari amakuru yizewe yuko uwakoze biriya, uwatemye uriya mubyeyi yamaze gufatwa. Muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hakunda kumvikana ibikorwa bibi bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, ahanini ibyibasira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nko kubatemera inka, kubatemera imyaka, kubangiriza, kubakomeretsa, amagambo mabi n'ibindi byose bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ibintu rero mu by'ukuri byo kugaya, ni ibintu bitari byo gushyigikira, ntabwo ari ibintu by'u Rwanda, ndetse abakiyifite nk'uko umukuru w'igihugu abivuga no gukomeza guhangana nabo, kuko niba batagira ubwoba se bwo kugira ingengabitekerezo ya jenoside, ni gute twebwe tugomba guhangana nabo dukwiye kugira ubwoba? Naho urugamba rero rwa buri munyarwanda rwo guhangana n'ibintu nk'ibi ngibi, ibintu bikabije, ibintu biteye ubwoba, ibintu bidasanzwe. Reka rero bakunzi ba KTV News, inkuru ikomeje kuvugwa cyane nanone ku ruhando mpuzamahanga ni inkuru y'urupfu rw'umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza Prince Philip, akaba yapfuye ku myaka 99 nk'uko bivugwa na Buckingham Palace.
igikomangoma Philippe umugabo w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatabarutse ku myaka 99, akaba yarashakanye n'uyu mwamikazi Elizabeth mu 1947, imyaka 5 mbere yuko abo mwamikazi. Itangazo ry'ingoro y'umwamikazi Buckingham Palace rivuga ko nakababaro kenshi ko umwamikazi yatangaje urupfu rw'umugabo we nyiricyubahiro igikomangoma Philippe Duke wa Edinburgh. Nyiricyubahiro yatabarutse mu mahoro muri iki gitondo i Windsor Castle niho yaguye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko igikomangoma Philippe yabaye urugero rwiza mu buzima bw'ababyiruka benshi. Ati ingoro y'umwamikazi yatangaje ko andi matangazo atangwa akomeza gutangwa mu gihe gikwiye. Itangazo ribika rero urupfu rw'igikomangoma Philippe rivuga ko umuryango w'ibwami wifatanyije n'abantu ku isi yose mu kubura umwe mu bawo. Boris Johnson yavuze ko yafashije gukomeza umuryango w'ibwami n'ufite inkoni y'ubwami kugira ngo bikomeze kandi bakomeze kuba urwego rw'ingenzi mu buzima n'ibyishimo by'igihugu cy'Ubwongereza. Johnson yavuze ko yakiranye umubabaro ukomeye inkuru y'urupfu rw'igikomangoma Philippe. Ati igikomangoma Philippe urungano runyuranye rwaramukunze cyane hano mu Bwongereza, muri Commonwealth ndetse n'ahandi ku isi. Igikomangoma Philippe n'umwamikazi Elizabeth babyaranye abana 4, bafite abuzukuru 8 n'abuzukuruza 10. Umuhungu wabo wa mbere igikomangoma cya Wales, igikomangoma Charles yavutse mu 1948, akurikirwa na mushiki we igikomangoma Anne wavutse muri 50, na Dick wa New York wa York, igikomangoma Andrew wavutse mu 1960, na Ariel wa Sussex wa Wessex, igikomangoma Edward wavutse mu 1964. Igikomangoma Philippe yavukiye mu Bugereki tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu 1921. Se yari igikomangoma Andrew w'Ubugereki na Denmark, yari umuhungu muto w'umwami George wa mbere wa Hellenes. Nyina igikomangoma Alice yari umukobwa wa Louis Mountbatten n'umwuzukuruza w'umwamikazi Victoria. Uyu mugabo rero akaba yamaze kwitaba Imana ku myaka 99. Ibintu bya shegeshe abantu benshi, ibintu mu by'ukuri urebye mu Bwongereza ndamarira gusa. Amatangazo akomeje kugenda acicikana yihanganisha Ubwongereza kubera gutakaza uyu muntu ukomeye cyane ufite amateka akomeye cyane mu bwami bw'Ubwongereza. Akaba rero igikomangoma Philippe yaramaze imyaka 35 akorana bya hafi n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru no guhagarika kongera kugaragara mu mirimo yakoraga ibwami mu mpera za 2017. Aba bombi bashyingiwe mu 1947. Prince Philippe akaba yarakoranye n'umufasha we kuva yambikwa ikamba mu 1952. Prince Philippe niwe mugabo wamaze igihe kirekire ku buyobozi mu mateka y'Ubwongereza. Akimara guhagarika inshingano yari afite ibwami, Philippe yakomeje kuba perezida n'umunyamuryango w'amatsinda 780 yakoranaga nayo nubwo atongeye kugira uruhare rukomeye mu bikorwa by'ayo matsinda. Uyu Philippe rero igikomangoma Philippe nkuko twabivuze yabonye izuba muri 21, ndavuga 1921. Akaba yaravukiye mu nyubako ya Montreal iherereye mu kirwa cya Corfu, aho ngaho ni mu gihugu cy'Ubugereki. Prince Philippe n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri bari bamaze imyaka 74 bashyingiwe ndetse bafitanye abana 4 barimo Prince Charles, Princess Anne, Prince Andrew na Prince Edward ndetse n'abuzukuru 8. Ngibyo rero mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro.